Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atim Ediba AHENKAN933 FM. It is Monday morning, 36 minutes after 6 a.m. Live on your family favorite radio station, AHENKAN933.3 FM. Yadi asida ebesan dia moti asifo nyankopon ni biom. E wana dom ni na humo bro. Debia wachiche na so yen so. Yen anka yen se na yen fata. Yen anka se Awurade se woni ye tena ase. Ebu nkonta na watete afiri mu yen bone. Watete afiri yen papa mu a. Anka abusua me no mienu enya dia anka ye ka wo mo mutimi tena ase ma adepache wo man ye yi a anka me no mienu ye be kan ya ka ho nanso wo ene me de enam se ye wo Yesu na ye wa ade nyina nti na dom adoso e de amaye na no pay so ene nti ye ka tiasefo a enkwan wo mumu ne moja enam wo mumu a yetimi kan ye ka ho man ye yi e ya dom enu nti na wase ye de so aseda de mo sa tiasefo nyankopon no abusia ye kodi weekend eram say wo Yesu na ye wa ade nyina nti Awurade ahwe yen so wabo yen ho ban bebre ne atamfo ne hye ye osusu animguase wo hye yade oye senka wo de ade ye ya ene wo de behia yen kwan nanso enam say ye wo Yesu na ye wa ade nyina nti wo mu susu ye wo mu hye ye nanso Awurade amasa aginatuo ni nyina aye enkwase asem aseda ne de ma saati asifo nyankopon no a na dom enti ye da so tiase ena no pay no ye da na se eyo no na waye se ye won kwa na ye Awurade se ye tiase a na ye na dom enye ye mpapa bi enye sika bi a ye wo anani monyam bi a ye wo da bi da eya aseda enu tina no pay se wo tiase a be kan ye ho na ye nso so ye de aseda ma Awurade o Yen nanka yen se na yen fata. Awurade amana doma doso amaye. Anope yeda na se. Broadcasting live from our national studios here. Achim Abo networking the globe with the help of www.ahenkanfmonline.com. My tune-in modern Ghana me pacho betimi tie yen ewo ho. Wadwen kire no de beba. Of course, it is an interactive show. We therefore encourage you to be an active listener by way of sending your comments, opinions, thoughts via our normal SMS number 0594841044. 0594841044. Na yenkinkane kama emfa emao. Ubetumi so join yen all the social media handles, you know. On Facebook, AHENKAN933.3 FM. On YouTube, alternatively, so AHENKAN933.3 FM. Ipacho, ubetumi join yen on Instagram. And also say AHENKAN93.3 FM. For adwen chen for go hono na ebrane so ebe kenkan ni nyina kama e dia ma. It is Monday morning, brand new week,
Still in the month of February. Today happens to be the 7th day of February 2022. Eye rade na aye. Anopa yabusia ensem wo ho, enkomo nso wo ho. Enu ti yamoache na yebisa sede wo ho tie die. Na akwanya ne wo ho se yebetimi abawuram ne adi sa nkomo na anopa nkomo a yede atopono so. Ebe dwendwen ho ebi. Onim se empanimfo a wo mo no mo ehwe say ye kra niema de aba oman mu anase ye de kɔ obroni from Importers and Exporters Association Ghana omo kire se niema a ye to ne bo no ebe kɔsoro ohamu abu pen edu emienu 12%. Anopa ye ba ne adi mu nkomo se eye niema ben sa ne ya na etaima niema ye tutututu mu enu nti ya na wa hye ne nso e de amame afehu se ora se de weather na ye no a ade bechi na still awie mu ntete ye eni tia na ye besua ade kakra na yetu eye adrabafo ne fo o se de wie mu duru ba bia na kusukuku no asie no o ye driver ni a enioma ben na wo se wo de wani hwe na wankɔ anko hwie nipa mangu ama wanhwe yi a wankasa nso so wamfiri mu na anu ya weekend ye ekodi ye mu a ene enya ne ntese okɔ achim odan main lorry station hɔ no a akwanhyia bi asi ama enipa baako wafam ahwere ne nkwa enipa nson ene wo ho kokɔ ka mu ye bisaw se lorry station so accident sa atimi si ema enipa etimi efa sa akwanhyia no so ehwere ne nkwa ana eye negligence eye ade a ewo ho kyeye a na wosampanimfo ye hu bibi ene wo mu yi wo mani ana sesen ena etie ana aside de etimi san onipa bia anopa ye bere ne adi mu nkomo. And there you need say some of the things ni bi ho no mo a yetimi avoid man ye say ye nyina ye di ya dwene ko ba bi baako ne ye di ani susu say ne ye pese ye nsakani a enima ni bi ho no mo a yetimi avoid e man ye anopa yi we will delve deeper into that particular story na ye di mu enkomo e di amamo ye wi a enipa be say 800 aban sponsor wom aban so masene emo mu kosua ade so mo me teacher fo bepem na yem posti wo mo omo kire se aban se nyame adom waku wo no a omo hwe ni mu se obetwa ni tipreko watimi a sponsor wo ma mo makosua ade na wi a omo aba posti wo mo na nimdie no omo nsa kan ye no Ghana fo ma bi nso so so mramfa so emfa ema wo mo ente sa ade na akwa ese ne sebe empani anim anopa yi aban akone abeta na mfa so bi ama so nti anopa ebe ne adi no nsimu nkomo ede amamo wonim se na wotwetwa mu no na enenam graphics ahodo no mu se wo ba political parties e wo Ghana ha no a enkrofa ya na omo sponsor wom enkrofa omo ma omo sika ema omo de edi wom dwuma we ya internal elections ebe koso e the respective political parties ni mu no. Yes, it is obvious say ebesi se enkrofo be sponsor enkrofo ama omatimi awini all in the name of you rob my back, I rob yours for you when the time comes. Enti anopa yi ye beba na ya ba bedi no nsumu enkomo. Of course, we are not oblivious of the incidents ya esisie ubehunu na ye che fridge ye chewe. What is the future of the Ghanaian politicking ewo Ghana ha uni sika yama say yama amanyosem na ba be sikasem. The monetization of our politicking in this country, no. And pay very near the bunko. Kwa be ne be fa so a ye betimi agyae. Eba sa the real people are well endowed, full of patriotism. Anka ye mama kwanya no a omo betimi asom oman no ewo kwan so nko so in a diverse ways, no. Sikanti omo ntumi emmemu bi. Kwa be ne be fa so a amanyosem a ye de adane sika no eto ebetumi etwa. And in channel pay we've got this and many more. And mema remfi se enenso so eye dwoda. And inti abrabo emu ehinta sem no yebesua ade kakra ede afa ho. Eya na wa hye ne nso ede ma me bre ne so a yebedi nkomo no kama. I will show you. So we've got this and many more. A very well packed show this morning. Promises to be one of the best. Live on your family favorite radio station, AHENKAN933.3 FM. So a production team led by Adjempanye Kofi Mensah, Kobi K, Kwame Asante, Udi AHENKAN Kwame Yeboah. Privileged to speak on their behalf
ofre me Obuoba Ofori Amanfo the Commander General enso ja ba kwa yaka adwenkase eno ni dimfo fra na nsen mu ankasa mode aba wa ye krado a yenso ya ye krado ye beti asim na ya somo my Ghana osompa Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM Radio papa abuzike thank you Radio papa abuzike Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM Ghana adisi Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba ahenkan 93.3 FM Made up for me fire we mo brese de besi akwa na day infanto asumi wi ana fe obofo obaye asem ode baye no minu mienu nyina nkambo mu na yensua ene anopai pade ahunufo a wo na hwe wi mo brensem so se infanto anim se awia bebo awia ewo wi mpa awia bebo papa ene nti wo toto ne ma no ahwe kwan abefa so obetoto na ohu anko kam awia omo kire se ebebo ne day anu tina say na ewiembo bre no ehon sam esi etie me pacha faithful Bible no na obofo a oba ya sem a wode ba ya na minu mienu nkambo me na yensua anu pay obofo oba ya sem nkan kire obi a wo tie me say God will give you an expected end. Me say God will give you an expected end. Otwiri ampon be ma wo awie ye papa me say de otwiri ampon nyankopon a se ode wo ho to ne so a oye nyame a osum fidie ewo epoase na yet otimi edi yinkrante atwen asono ne apramre no oseme nka nkere wa wutie mi say he will give you an expected end. Awurade so obema wa wie ye papa. What is it that you have begun? And you be na wa shase enam ehun asroche a ebonti. You are so frightening to the extent say ubisa won say awurade me besi yi ana. Yes, I have come to tell you this morning. Say God is poised to give you an expected end. God will give you an expected end. Awurade nyankopon be ma awie ye papa. Awie ya animonyam wom. Awie ya nkanko wom. Awie ya se wutwa wani na wo hwa ade awurade na mo so aya. One kasa you will be proud of the work you have done. God will give you an expected end. Awurade be ma wa wie ye papa. Adentia sanse o se wo dwene ye ho. Na awurade adwene a wo dwene ye ho no. Awurade dwene ye ho adwen papa to the extent say Debia awurade dia odwen ma nipa ne say abrabo nipa ebo no abrabo ni besi nipa yie abrabo no niam be koyie dia ma nipa ama nipa hunu awurade na nimonyam. And in Jeremiah chapter 29 the verse 11 I know na ye kenkan e dia tai obofo na asem ode ba ye no achi ne say for I know the thoughts that I think toward you saith the Lord. Makacho so kenkan Bible bia na hunu saith the Lord it is an authoritative word and as a sentence and a ready person express it. Saith the Lord Almighty. And was some country obia and pay what with a home and pay what to any entobia nim and pay a dear be a washas here and I'm a srotia airbo and from a jumping through the beer airbo and into a yamush show say, hey, ain't ya Jumay ebe ye, hey, ain't ya warrior ebe ye. Obisano say, hey, ain't ya near ya me demura shemi me benyam fasuni. If I talk oswane found who she wanted. Koswane eku koswane yiwu yam na tia sia say asafo awurade adwene a wadwene dia fa wo ho no
ɛne sɛ saa deɛ no a wahyɛ aseɛ saa adwuma no afei no wahyɛ ase a woyɛ no mepakyɛw asase no bɛyɛ no fon kakra but ɛmɛwa ba mu mmu awurade sɛ ɔbɛma wawie yɛ papa hwɛ awareɛ no ɛwɔ mu sɛ ɛden ɛduru baabi a wonya yɛ kora no ka wabie wano aka sɛ afei deɛ ɛyɛ amene me nanso me nua mɛmmoa ba mu mmu nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo anɔpa yi sɛ kɔ so akura wo mu die kɔ so afa mpaebɔ tae awareɛ no akyi kɔ so afa mpaebɔ ɛtae adwuma no akyi kɔ so afa mpaebɔ ɛtae asɔre no akyi ɔsɔfoɔ nyankopɔn ka kyerɛ wo pɛn woteeɛ sɛ awurade sɛ kɔ bie asɔre bi ɛnɛ wabie asɔre no enipa ba baako ne aba mmienu yaba baako ne aba mmienu ayɛ no fon awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ɛma waba mu mmu ɔka wo ho na sɛ awurade ka wo ho na wɔte koduo no mu no deɛ wɔdwene wo ho na saa adwene no awurade dwene wo ho no ɛnyɛ so wɔ ɔba aba bɛma w'anim agu ase na wɔaba bɛdane tweapea de asi nkurɔfoɔ no wɔ borɔno no so na ɔmaka sɛ yɛnka ɔse nyame afrɛ no wakɔte asɔre ɛna asɔre no aguo no awurade sɛ menka nkyerɛ wo saa nnipa no anɔpa yi sɛ onim adwenko a wadwene afa wo ho ɛnyɛ adwen sɛ wɔbɛgya wo de woahyɛ saa nkurɔfoɔ no a wɔm yɛ akasafoɔ ne nsa na mmom awurade bɛfa saa akasafoɔ no so ama wɔn ankasa adane adansefoɔ de ama asɔre no a awurade nam wo so ɛbɛsa binom yareɛ awurade nam wo so ɛbɛma binom atukwan awurade nam wo so ɛbɛma binom aware ɔmo a ɛnwɔ awurade bɛfa wo nsa so wode to obonyini yafunu so a awurade bɛma na wo ntasa na saa nkurɔfoɔ no a na nka ɔmo bɔ ɔmo tiri mu pɔ sɛ wɔmo bɛgu anim aseɛ no awurade sɛ ɛnam adwenko a wɔdwene fa wo ho na ɛyɛ papa adwen ɛnyɛ bɔne adwen na ɛyɛ awieyɛ papa adwen no awurade ɛba bɛyisu saa nkurɔfoɔ no na ɔde ɔmo ba bɛyɛ adansefoɔ ɛde ama wasɔre no wo womfa radio kura nka ho womfa tv nka ho nanso nkurɔfoɔ bɛte wo nka wade owura fi ɛna no onyankopɔn ne ba yesu kristo ohyia samariani ba baako pɛ na ɛnam anwanwade a wɔyɛɛyɛ ɛnam nsɛnkyerɛne awurade nam no so yɛɛyɛ nti bible sɛ afei ababaawa no kora bɛdane peace fm ababaawa no bɛdane ahenkan fm ababaawa no bɛdane utv ɔno ankasa fato ne ho sɛ ye samariafoɔ yi mommra mɛhwɛ ɔbarima bi a mahyia no anɔpa yi awurade ɛnam adom ɛne mmɔborɔhu so ɛde wo bɛkɔ awieyɛ papa a ɛbɛdane adansedie na baabi a wonam bia nkurɔfoɔ a nanka wɔmo pɛ wo bɔne wɔmo tenetene wɔn nsa wɔ so no afei ɔmo bɛyɛ w'adamfofoɔ wɔmo ba bɛyɛ adansefoɔ na ɔmo ankasa bɛdi adanseɛ sɛ ɛyɛ mpa aberanteɛ yɛhu sɛ na wɔbrɛ ɛyɛ mpa yɛhunu n'asaseɛ ɛnam sɛ awurade adwene pɔ ɛnam sɛ awurade adwene a wadwene afa wo ho ɛyɛ adwene papa nti wɔn nyinaa they will be in agreement with you and they will go like aberanteɛ di ampa ɛyɛ nyame ɛna ahyira no maame wei di ampa na wareɛ no ɛfiri nyame pɛɛ adwuma no ɛfiri nyame pɛɛ ɔnkɔgye sikaduro biara san sɛ yɛhu n'ahyɛseɛ bible sɛ for I know the thoughts that I think toward you saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Na me deɛ minim adwenko a madwene ɛwɔ wo ho awurade asɛm nie asomdwe adwene na ɛnyɛ bɔne adwene o na mmom sasafo awurade no wɔbɛma awieyɛ papa a anidasoɔ wɔ mu awieyɛ papa a anidasoɔ wɔ mu adeɛ no a wahyɛ no of course ahyɛseɛ no deɛ wobɛ encounter scratches no oppositions ne nneɛma ahodoɔ bebree but na no meka kyerɛ wo sɛ wobɔ bra na unya ehunu sɛ opposition asɔre pɛ it means you are in position and into wo nneɛma a woyɛ no ahwɛ ne yie bibia wo ba sɔre sɛ woyɛ adeɛ na oppositions bɛhyɛ asɛ sɛ wɔ mo ba no it means you are in position when you take instructions it will have a ripple effect on your own life and it is a who take decisions now you think about it twice. Awurade adwene a wadwene de afa ho no ɛyɛ adwene papa ɛne ti deɛ wahyɛ no ɛma waba mumu sɛ yɛ ade papa na ɛde animuonyam bɛbrɛ awurade nko adeɛ a sɛ ma waba mumu awurade bɛkɔ so aka wo ho ɔbɛhyɛ wo animuonyam Now the verse 12 no crown yame there.
maame mfa the verse 11 no na fe me fa 12 ne mfa nka ho na menyam fancy na sports emra meto aso anopa yi yasemo egusu ayedwendwene ho ne yese God will give you an expected end. Asafo urade wo se wo bema wo awieye papa meme de meme tie minim ne wo wahya ase wo fie ho me say minim ne wo wahya ase wo fie ho na mom se eye de minim se ena no ubesua se de yenyen enwa e wa chema boabo de a madam wo besua yi enkoda so awurade wo dwene wo ho enya dwene bone awurade ne nim die nti a oba ha no mo na no obesua enwa no awurade be fa so de ahira wo awurade be fa so e de animunyam eche e de ahyew enti wo besua yi enkoda so ne awusua ye bi ahya ase wo de ye adwuma ahya ase de be ye den bata no pai me nyankopon a me som ne se me kan kire wo se ono no de wo dwene ho adwene papa eni nti ba wo de wo ba ha no e ono na de wo ba ye e ma wo besua ye enti wo ba besua wie enkoda so fa koye adwuma na se wutimi hya ase na wa ama asoroche ebebo wa ama ohaw ni chimato a ebesi amu wa bam na obekoso akura wo mudie na ne wo besua no de be ya adwuma me se afenkomra no obeba be di adanse wo ha sanse awurade adwene ono na adwene afa wo ho no e ya adwene pa eni nti na o ma usika e ma wutimi besua bie no ode wo be kwawie papa ode wo be kɔ awie papa and into your sign can be more Jeremiah chapter 29, the verse 11. I say, for I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace. I had my crown every do. I say, for I know the thoughts that I think toward you. Saith the Lord. I heard the pen every day. Saith the Lord. Asafurade kasa. Asafurade kasa. Saith the Lord. And it's yana ayam and say obi de na to awurade so a na atamfa your imagine say they can fight that person. No, saith the Lord. Say awurade na aka dia. That is why obi beka tell say ade na me sha se ni misiro he say awurade na aka asori no engu sa asori ne firi nyankopon pa e na enye wo ankasa na otena ase e na uhunu say say a business ya ba so pa the booming business now has become a church. And it's also by the virtue of say utimi bom paye 30 minutes 1 hour ninti no also so akwakotia sorry na mom say eyade a oti ya wo hunhun mu say wonso ko bie fellowship e na ohaw ne amane asan asori a mepacho say efiri nyame ye begina wate say the Lord say awurade ne kan ya e begina emfa ho ne bekoso bia and it was saith the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end. Verse 12, when I heard me the or say, then shall ye call upon me, and ye shall go and pray unto me, and I will hearken unto you. Hallelujah. Hallelujah. Or say, Namu be frame. Namu ako bob me empire. Mako bob me empire. Na metie mo hwe awurade betie wo mpa ebo wate wo a wotie mi anopa yi me se awurade emfie bebre ni ewo ntie wo mpa ebo a na nsem a wode soma wo bofo ne de ba ya wo se wo bo ba nso mfa ma wo no anopa yi me dofo empire no se ujaye sanse na ya wo se o kan awurade nte a o se me san kan kire wo se wa ye ready nti san ka kire na obetie dia ayire so apa so a okoda okete so a utumi su ama wo ankasa hu se wasu hwe unim se obi kokoda enra wa na o na ni guso sa na de a chen adwendwen enisu afo ni sumye mame he wo adwendwen na wadwendwen fiti enra be pema no pay a wa na no solutions do sen na wo ankasa on your own utumi provide here untumi so wo ankasa oya wadwen se wo de wadwene beye udi unim die beye udi unyansa beye a awurade ommamu bi what you say but anopai a onam na sem so enam na kwa obuoba so ka kire wa anopai se minima adwen ko amadwen wo ho enye bone adwen na emom se mem wawie papa no na wobekwa akobo me mpaye na me awurade matie wo no anopai so mo wo ba mu na wobekwa so a present wo petition before God na waka won sam de akire no wanko kan kire nipa a se nyankopon ne se wobebo me mpaye
na matie mo awurade betie o ewo mpaebɔ esu amane ade bia wonam mu a wode bɛkɔ awurade anim no sɛ nyankopɔn ne betie o na ɔbɛma awie papa na ya danse die ama nipa nyina hunu sɛ ampa awurade na de wo hyase na awurade na de waduru ba bia waduru no ɛnyɛ nsɛm keka wafrem wakɔgye subiriku wakɔgye atiada ngbate wakɔgye wei dabi ni nyina bɛyɛ a thing of the past ɔmo nyina bɛyɛ wa dansefoɔ san sɛ ɔmani ahu awurade nhyira a wɔde wo hyase awurade adom no ɔso mfa ma na ɛkɔ so atena ne nwunu nase na te aseɛ sɛ ɛyere so kyere so sɛ dɛn asafo awurade a yɛsom no ɔda so te ase ɔngu animu ase da sports ɔmo toa so ɛde ama wo ɔmo kɔba ɔmo wia yɛbɛsan ba biom na afei aba bɛtoa ɔsom kɛseɛ no so mepa kyɛw ɛnyim firi ha This is the moment you've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! abusiafoɔ yɛna Obuoba Ofori ase sɛ wama yisimane kakra sɛ yɛfa gudia mu nsɛm no yɛmfɛmra ɛnɛ yɛ dwada internet deɛ na kyesa dagye ohei eni poso yɛmfa seda no ɛmfɛma Great Omega Academy makasa school ei ɛyɛ school papa ɛsɛ sɛ mo amawie GHS na mo resource ni buy no ɛnyɛ no mo mfu ani kyerɛ mu ɛwɔ Great Omega Academy state of the art na kyesa facilities no owura school mu ha ɛnya sam ketoa bibia ɛyɛ kama hɔ na hwɛ courses a Great Omega Academy enye general art bi wo ho afi visual art bi business bi wo ho home economics afi general science and technical ni nia no okọ Great Omega Academy bi wo ho a enya sam ketwa na ho no COVID-19 no entontom school mo no bibia kama teacher fo no so de omo ye expert woni kwankyerefo no eni komo 0243 214 720 0243 214 720 Great Omega Academy na makase okwa na is school fees no yetimi teso kakra edema hashtag na is first man capsules hashtag fix the body hashtag sese onipadua no esa se mentra ho emayare enka wuntumpem mentra ho emayale obi mfentwampoa ewukonkofo bebra omo obi oyale a no mu ditwa ne mpoa eno na first man capsules yaba general body pains ebetu ase e dia ma afi back pains obu ha na echi no na is brebo na ho no osie mu ya ne ya afi waist pain sisie no osisi no emu yodwe emu kan wodia enu an so beto face man capsules wawaye mre wompam no edoba ko betimi aboa eye face man capsules afi face mala mixture no enie obu ha ni tinitimi dwa no ha tisa grada edwudwam yom gra edoba ko a ebeto ase eye face mala mixture afi obi wo ha no so otimi bowa gbin asa henka fm ye speakers na ebom gbin no obi wo ha sana ono so bowa etie ono so edoba ko betimi agyew eye face mala mixture no eno ne betimi agyew makase oba kemodan entontom no eni de wemfutuo no agiga no ade nsuo beto no masa ya so be hye papa entontom no to hye yaso a malaria ne de ye benya nya etesese utimi protect ho to na doba ko a ubetimi atoto se ne entontom no wen a mayale fa malaria no etimi chie no eye face mala mixture eno ana ye todi ato se ne malaria ne ba ye betimi de aso no a omunsu ntimi ne yeso enkunim afi face arabara ointment ne de makase obi wo ha ni namu bom papa owura ni pabom gu a asesebisebio aponchi a wawu adenwuram ebe na watwemiensa yehu no eno na bom papa entumpa bia wo de okoto face arabara ointment ni bia wadwala wie na di mehu di bi no asesa na ntam no ebetu ase de ama rashes agu body no ho chicken pox afentobro edwide obi wo ha yoba otimi shatade a ya pan na wam no masa ni wo papa koto face arabara ointment ni bi udwala wie a fa bi sresra wam no bebienso ne wodi ha no fa bi sresram ni nia no ebetu ase a enya sem ketwa akemodan ya fie ni chemo ewo Kenal Pharmacy ye wo Liberty afi abiamwafo drugstore ubehu yan ewo Total Filling Station ho yajewa fa so yenko ochini ba drugstore eho de keda bebre oho na opedudu no etimi atua ya fie ni chemo ewo both chese chemical na no ohwehwa udu akemodan na je se main station wa busase ehimfa na enkukofom no no bebia mo tonkukọ no unya duru wa eho ena behu eye both chemical opedudu atua fuani che ho na kwaji dudu bia opebia one kwankyerefo no anase doctor eni komoi 0205
0205 8850 0205 8850 naso 00 ofre eye fixman capsules afiwe hashtag no eye fix the body fix your body no now body and your so enkoyi mfama obrimponie as time ye sha se free eye monone ni mfamra ye sha se free the fetch leguan na ye mo bosso Saint Etienne etimichi monpe ebone kanomiensa monpe eti kanu bako Olympic Marseille etimichi Angers ebone kanunum ama Angers eti kanu mieno Monaco etimichi Olympic Lyon ebone kanu mieno Lyon etimi anti kanibi OJC nis etna ho ema Clement Foot ebe bone kan bakwa wetimi anti Lens etimi chi Bordeaux ebone kaninum Bordeaux etimi anti Kano Strasbourg etimi chi Nantes ebone kan bakwa wetimi anti Troyes etonsa edfre FC Met ubia for ball anfa tunu nyokwatem Star Reniers etimi chi Brest ebone kanimi no ema Brest eso etimi for ball Anthony nyokwatem Paris Saint-Germain abrate fe Lionel Messi mo eso elidie ekwachi Lille Metropole ebone kaninum Emma Lee eti kanu bako Lionel Messi eto atena na yeso glam our the French Ligue 1 we a second gwa abrate no eti mi ahye table no se ne Paris Saint-Germain 56 afi Marseille 43 points OJC Nice 42 Strasbourg 38 points last three no say NT FC Met 20 afi Bordeaux 20 and the wawie no Saint Etienne one so 19 points yade mo sama no Jediaba yanko the German Bundesliga miafa results no Janfemla Hector Berlin Eshe Bako Bochum Eswitimite Canon Armenia Belfort Eshe Bako Borussia Mönchengladbach Ete Canon Afi FC Cologne Eshe Bako Freiburg Etimia Football Antwerpen Samsung Mainz 05 Etimichi TG Hoffenheim Ebone Kanmieno Emma Hoffenheim Etimia Football Antwerpen Stuttgart Eshe Mieno Eintracht Frankfurt Kochini Bono Ekano Miensa Samsung Bayern Munich Eswitimichi RB Leipzig Ebone Kanmiensa Emma Leipzig Eti Kanu Bako Abratia Fano Andrew Silva Christopher Nkuku ene bogo no afi Robert Lewandowski Thomas Muller ena Bratia Yefan Etches womo ene tutontano yade ma Bayern yade mo samno Jediaba enra ewo the signal duna Borussia Dortmund etna ho ema by Ofori Leverkusen eba bone kanu num ema Dortmund eti kanu so mieno usaso na Wolfsburg etimeche team fan greater for ebone kanu me enai ema greater for eti kanu baku table no senete Bayern elsewhere ready kind 52 points Dortmund our 43 by Ofori Leverkusen our 38 and for Junior Berlin 34 points last train no say NTA Osberg 22 after Stuttgart 17 and a greater for Enkofanage 10 points yade mo 7 yade aba yanko ta yanko iteransiria na yeni komo tima ye for Jalwosi AS Roma etonsa at the Genoa obi anfa ball anfa to nyonko tem Inter Milan etna ho ema Rosenaries eba bone academy no ema Inter eti kanu bako yanko Fiorentina ye boman se Viola etna se ema tima ye for Bianco Celeste SS Lazio eba bone academy ensa ema Fiorentina etimi anfa ball Antwerpen Atlanta Bergamo etna ho ema Cagliari enso eba bone academy no ema time fan Atlanta eti kanu bako Sassuolo Bologna enso Shebi Empoli enso etimi Shebi Sampdoria etimi che Sassuolo ebone kanana ema Sassuolo etimi Antibi Hellas Verona anase time fan Venezia etonsa edfe Napoli ema Napoli ekwache ni bono economy no a wono so etimi ate Udinese Calcio enso etonsa edfe Torino ema tima ye fan Udinese Calcio etimi che Torino ebone economy no Torino etimi football Antwerpen enwa the old ladies of Italia Juventus etimi che Hellas Verona ebone economy no ema Hellas Verona etimi football Antwerpen abratia ye fan Denis Zakaria enchai omkofa mfiri Borussia Mönchengladbach otimi to atena ena bratia ye fan HS Dusan Blahovic omdo efri eye Fiorentina ono so etimi to atena ye dem se no Jediaba table no senete Inter ewo 53 Napoli 52 AC Milan 52 afe Juve ewo 45 last senete Venezia ewo 18 Genoa ewo 14 ena afe City fan Salernitana ewo 10 pointer ye dem se no Yadiapa yanko La Liga ne hoso resource no yamfemla Getafe etimichi Levante ebone kanamiensa Levante enso etimi afabo Antwerpen echi etimichi Deportivo Alaves ebone kanamiensa Alaves eti kanu bako Mallorca enso etimichi tima yafano Cadiz ebone kanamieno Cadiz eti kanu bako tima yafano Celta Vigo etimichi Rayo Vallecano ebone kanamieno Vallecano etimi afabo Antwerpen Osasuna etonsa adfe Julio Lopetegui Mlante Sevilla ubi afabo Antwerpen enwa say
say ene koye e wa Mr. no Valencia any Anota Boys Real Sociedad e de hihye so obi amfa ball and Tottenham e wa Camp Nou Barca etimiche Los Blancos Atletico Madrid e bonekane 9 Atletico Madrid etikanu mieno abrate fa Daniel Alves etimi Tottenham ene mrantena kano so yanko eyese Santiago Bernabeu na ho results no ya femra Madrid etimiche Granada e bonekane bakwa Granada so etimi atikano Marco Asensio ene de ball Tottenham nyame adoma ene e wo Sama Messi no Basco side Bilbao etonsa e da fe Espanyol no mo dia boom table no senete Team Madrid and already kind 53 afe Sevilla L 47 Real Betis L 40 na Barca L 38 points last in the Senate Cadiz L 18 points Sassuolo Deportivo Alaves L 17 and afe Levante L 11 points yade mo samano Jediaba yanko FA Cup weekend EPO no yamo yabo FA Cup na results no Senate Manchester eton sare fe Middlesbrough game ni bere no bia hye no yonko no e ka bako yako penalties no Middlesbrough e 8 Manchester e 7 say FA Cup no Manju almost etimi film Chelsea etimi Plymouth e bon economy no e ma Plymouth so eti ekanu so bakwa yade mo samano Jediaba Crystal Palace so etimi tima ye fun HSA hotpot for no e bon economy no e ma hotpot so etimi football and Tottenham Toughest Everton so etimi Brentford e bon economy 9 e ma Brentford so eti ekanu bako Manchester City etimi Fulham e bon economy 9 e ma Fulham so eti ekanu bako Southampton so etimi Coventry City e bon economy no e ma Coventry City eti kanu bako Wolves etna ho ema Norwich eba bone kanu bako a West so etimi Artica no Tottenham Hotspur etimi che Brighton ebone kanu miensa ema Brighton enso eti kanu bako Liverpool etimi che Cardiff ebone kanu miensa ema Cardiff so enso eti kanu bako yamnu wa Manchester ekwa na Nottingham Forest etimi che Leicester City ye boma say the Foxes ebone kanu 9 ema team efano Chelsea Leicester eti kanu bako a yade mo sam kaka no yade aba afei yamna Africa na yeni komo enwa and Africa Cup of Nations no yedi djumedie ni no ebe wiye 24 countries and ekoye yedi djumedie ni be wiye 34th no Burkina Faso and Cameroon equity economy miensa yedi penalties no and Cameroon etimichi Burkina ebone kanai ema Burkina eti kanu miensa enu anedi grand finale no ehihye so yekọ 90 minutes no ekọ extra time obi afa ball and 20 penalties no na Senegal ehye kanenan ema Egypt so eti kanu mie no eti djumedie na di ba wie no Senegal na G trophy no afa Egypt na tosumie no Cameroon na tosumie na Burkina Faso so etoso enaya yade mo sam no yade aba yenko eye Costa Rica ne ni komo onu sa afie we na emana da 20 World Cup no etodwa na me no kasere ye hu teams a ekọ na weekend say ana results no koye Ghana yetimichi Uganda ebone kanunum ema Uganda etimi afabo Tottenham Ethiopia etimichi Tanzania ebone kanumie no Tanzania etimi Artica no Nigeria etimichi Cameroon ebone kanumiensa ema Cameroon so etimi Artica na Senegal ehye bako ema Morocco eso etimi tika no say teams are qualify anyame adoma mu Africa nem ewo Costa Rica FIFA World Cup under 20 man de no say enetie Senegal qualify eko Africa Ghana eko Africa Ethiopia eko na Nigeria so a qualifier one do mani chemo ewo FIFA mano under 20 World Cup betodwa ewo Costa Rica bonte so a yade mo sam no yade aba na Ugram Africa Cup of Nations history kakra ba enie matches no ye bo 52 games na ye boy na ohwe eye goals epioma ye she 100 goals no so ba na ukaka wania na say on goals no enso eye 3 na afi red card no enso e bako sa 14 yade mo sam no yade aba na top scorer no eye Bradford Vincent Abubakar wo she 8 goals afi Toko Ikambi she 5 goals and a Bradford Sadio Mane as to me ball 3 goals yade mo sam no yade aba na top assist no a Bradford Collins 5 usia kan yade mati me fon Cameroon or ye 3 assists afi Isaka Bore enso wo Burkina Faso or ye 3 assists and a Sadio Mane wo Senegal wonu so 2 assists yade mo sam no yade aba na best player no of the tournament no ekoma Bradford Sadio Mane usia kan yade ma Senegal afi best goalkeeper no ade ko Bradford Edouamendi usia kan yade ma Senegal afi Bradford no enso ohayidi musam no Jadiaba na Chelsea ni Bradford Edouamendi 10 months ni ohwa Bradford no enyama watimi aye yade ma Chelsea ni Senegal senetie ukọ UEFA Champions League Edouamendi yetimi bua Chelsea money je ukọ Europa Super Cup na otimi bua Chelsea amamu je ukọ UEFA best goalkeeper na Edouamendi yetimi bua onu so timi je sa aboss body no Edison na so afi FIFA best player no onu so etimi je ya yade musam no yade aba eno ko mefro ba yade musam no yade aba
afe yenye niamna eye efie na ye ni komodie division 1 league no say enetie woko zone 1 hona say ene koye wasunta ehye bako sanso na tima ye fa ebofa kota no enso entimi antika no yenko ya sanso na insuatraman ehye mieno Mighty Warriors enso entimi afa ball antotem yenko ne yanim yenko brekum Arsenal ehye mieno sanso na ebafo soccer academy enso timi tika no Unity FC Shabako young apostles enso timi tika no Tamale City and Shebi sanso na Stephens enso entimi afa ball antotem Bia United ehye bako wasunta entimi antika no Kentapo FC ehye miensa bafo soccer academy enso etie kanu bako ena fe Dreams Tamale enso Anshebi ematima ye fanu Graza Warriors eba bone kanu mienu a ono so wetim ante zone 2 no say enetie Pacific Hero ehye mienu Future Stars etimi ante Sky FC ehye mienu Holy Stars etimi ante sanso na Aguswa Draws ehye bako sanso na obeko anim no na no so na nya Semketa Zema Kotoko enso eti kanu bako yanko Unistar Academy ehye bako Acheken etimi ante kanu bi nyame adoma ne say ene beko sa obeko anim dia na ise Wasaman abatonsa ya dia feti me fana so kwa Deportivo na amudia bom na uko wani masoka intellectual SMNsa sanso na obeko no na chese second year zakesen so enso etika ni bakwa ya de musam no ya de abana samates omulidi no omtimi chi Swedro Oblast ebone kan mienu a watimi ati zone 3 na hana sam no no Accra City Stars SMNsa to the Mighty Jet etika no Nania FC SMNo team fano eye Agozomi enso etimi na chese uko wani akosomo Crystal Palace etimi atika no bi sanso na obeko anim no Coding Case SMNo obeko Liberty Professional etika ni bako Accra Young Wise enso etimi Ashebi sanso na Pando Heart of Lions etimi afabo Antwerp susu bibi Ashebi sanso na Vision FC etimi ashe Odako Tokuras eshe bako sanso na Akache Stars etika no Tema Youth etimi chi kwa bibrem ebone kan miensa kwa bibrem etimi ate nyame adome ne Interlice etonsa eda fe Ankiti na mo ediabom afe Ghana Premier League no na fe yenye nkode Beche United eshe mieno Ashanti Gold etimi atika no bi Akala Lions etimi diama enso ebone kan bako a wetimi ate King Faisal echi atu ebone kan mieno atu etimi ate sanso na Bibiani Gold Stars echi Adriana Stars ebone kan bako a wetimi ate sanso na beko 11 Wonders Ashebi wafaso etimi Ashebi House Folk etna ho ema Great Olympics ebone kan bako a wetimi ate Dreams FC enso etna ho ema Brekum Chelsea ebone kan bako a wetimi ate Akarora etonsa de Legon City obi a hyele nyako ekaba bako nyame adome ne Elimina Sharks etonsa eda First Sante Kotoko na enu akotokuru ayas no omu you player of the month of Chelsea January no na Bratia Fen Kofi Steven and I'm the Sabos body no etimi mana edi musam no Jediaba Blasters of Ghana se say the confirmation aba open for Chris Wooten and yedi adwuma no eso etimi ahye ne sa yedi musam no Jediaba na Blasters any Nigeria playoff no FIFA World Cup no unu se GF4 ade koto FIFA nim sanka be yaka game no omo kumase me no kase the FIFA 4 eso etimi reject sa bid no it one hwa dachi bia no Accra Sports Stadium and ayebebo yan fasida no fema enkasa Fabrics enkasa sebra open material papa head pam wedding gown open material papa head pam up and down open material papa head pam atade bi dia kodwumade bi ase se manya ye na mo open materials papa head pam atade head akwa ye na se a eno ani enkasa Fabrics e materials dimbia wawiase bia no uda wani che enkasa Fabrics a ye benya bi ediamao afi material di pam aye coat pa ehyewa umo say yes o she suit papa de eno ani enkasa Fabrics na enkasa no utie ye dinu kura enyo bi na beka kireo se menkasa ho esase niam papa ene tonton na uchiremo wodwani chiremo e wakra na yese yen ubehu ye mokola store number C403 eho ena ubehu yen afe3 abehu yen ehese D347 ubehu yen e mokola shopping mall opposite Ghana School of Law eho na ubehu enkasa me sitro number ne to okwa seti AHENKAN933 fashion designers for no afe ma bio companies no a mo pay materials papa to be agum no akoton no mo fuma ni chemu ewo enkasa ho number no enie 0243422591 0243422591 enkasa Fabrics adipa we enkasa ho isase yen ene papa ene tonto sabre de asole so na fe the best morning show host oboba to aso akusita ma nondu bebo na fe nondu ba akora ono so apagya no akope so bia na kwamna question so aba beto aso yen hia biom de yakopon hia mu ni a bye bye Enkasa Fabrics enkasa when your friend achia lo papa now say
Enkasa Fabrics. Difference in the so quality ni great. In fact, a bad materials pie the pump tadie bia. Your one-stop shop. Enkasa Fabrics. Enya we she unia sembia o. Enti, sa we fashion designer. Na upam suit, wedding gown, kaftan, ladies dress, and now occasion bia antadia. Na unim Enkasa Fabrics dia. Enie, na we ye a cake. Eba Italian wool, Massimo, Italian cashmere, dustmark, brocade, any other quality fabrics. And one Enkasa. So wo pesa wo pam na etija, eye fe, e fatao, na eji wa ho ofe dia. And one Enkasa Fabrics. Our shop number C403, Makola Shopping Mall, opposite Ghana Law School. Follow your Instagram and Facebook at Enkasa Fabrics. Enkasa Anafre 0242 876780 and 0243 422591. Enkasa Fabrics. Enkasa. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahenkan 93.3 FM. Radio Papa, Abuzek. Thank you. Radio Papa, Abuzek. Thank you. Odo di say I don't pay me. Kunim neo ya ama mi emre. Odo di say I don't pay me. This one I'm in anything from you. The one I'm about anything dear true. Odo di say I don't pay me. What is that? Say magic. Sorry I know about one dream. Go dance one dream. When you mention I'm into mintina, me wanna swim into mingaza. Me do it say I know. With that, Okay, so just gone by Maakye Sports live on AHENKAN933.3 FM. Some 23 minutes after 7 a.m. Me patch off in what journey AHENKAN93.3 FM. Jumedi Agusu Awutie no Maakye. Ofremi Obuoba Ofori Amanfo, the Commander General. I don't pay a single new. And somewhere you be demon commanded also. We say your friend is saying. Ask corner. Is that ask corner?
Ascona. Also, I've been say, I don't pay what you would sure no, we're filia. Yankupon in Shirapa. So, Obuoba Ofori Amanfo, best morning show host. God bless you. You're from me, Ascona. I've been say, na be free by. Hey, I can say, I don't pay a mention. I've been say for us, Ascona, the message through her body. We did say, Ubibia, who ye ever. Yami Adam Yensu Yahoya. If I tell you they were that chintin day to us with Yama, but before we do that, switching to the brighter side of life, and one of my favorite friends, and I'm for no Dawson, but your favorite ones, one of my favorite friends, and they on the birthday, and it's to join me to wish my best friend, and of course a junior brother, Kingsley Kumi Mante. Kingsley Kumi Mante, a former student of Accra Technical University, now junior foreman. So I'm a friend. And your birthday. And Charlie, enjoy your day to the fullest. Live to be 93.3 and beyond as usual. Wakuma Swadi na Mesra Safari so manimre mumfama Kingsley Kumi Mante. Eradi Nshirao. Jaba. Radio Papa. Thank you. With that, Baba. Come on. I wish I have the voice to sing along, but unfortunately, my voice is abunkeli. And into the main have a humpo. Anyways, my yemfa and Odachi anti message, emfa amount. And a message I didn't as part of Odachi. My catch also Odachi near futu or bra quentu more futu. I mean, you ya you 2 young home. Ye kasatre and home. And until you and the son, yemfa Odachi abrabo aquentu emu a futu no. Yemfa my young home. And I don't pay near yes say build strong people. Build strong people. I am area who over Ghana had more. Instead, Senka you be build the people for the future. Instead, Senka you be fat and who say for the next 5-10 years, you be called region. Be also over Ghana had more. Your regions in Maku 16. And for the next 10 years, you be able region BMU. Now you pick one businessman and a woman. Our region num. Na abino as supporting. It has to be a deliberate thing. Yen said that say ye raise 16 billionaires in the next 10 years. Ghana ha and can ye dadwini any adwendwen ho enka ho there be. But nya ye nim say if we fail to build people for the future, the country will continue to grapple like we witness every now and then. Say it is a politician who will transform and touch lives. And it's what we know doing best. And it's we mostly pay attention to politicians. And communication officer. Mimi ni hono as MP. Me necha ubi ama no sabe no. But I was say deliberately ye fatu and also say in the next 10 years, in the next 5 years, ye be ura region BMU. You better pick one businessman or woman. Na ya buano. Ama for the next 10 years, you can't billionaires in Ghana. You can't billionaires in Africa. You can't billionaires even in the world. You better me Ghana ni ba. Ama no akwa kujinemu ebi. No, I know that we don't do. But adia ye ni mu say. Ansa na Nyankopon oba be home no. Odi nafu amako enson. And what they are the bonina
ɛda ɛtɔ so nson no na ɔhomeyɛ. Wabisa ho da deɛ nti a God rested on the seventh day, because God created Adam, God created Eve. He created them in his own image and likeness. And inti adwendwen adeɛ bia wabra na enipa ni hɔ na ɔno ankasa yɛ no. O decide say sɛ mabɔ nipa sɛ misu ɛne mesɛ so na nea na meyɛ no mesu ɔmo mɛyɛ deɛ a ɛne metumi ahome. Oh yes, metumi ahome. And God rested on the seventh day. Why? Because he created human being to be in charge of the work he was doing. And until how come you say you say in terms say you be building crofo, you be ma enkrofo abeya adefo, you be ma enkrofo abedi mu ewa abraboi mu, yen kan mo nse ye hu say adoma chede wo mu a ene asori bi a wo Ghana ha edi ye honhom afiri mu adentia, because say oye young boy, oye young girl, na say nyankopon ensa da wo so na wo sha ase say o hyenkom odi mahunu we ya asofo mpanimfo no asori mpanimfo be sori de tia wo. And then the bottom line will be say you better draw the battlefield de amount say massa fidi asori nim we wan ya chro kata ababonten empire bia wi en say asibiem. No, we don't do that. We build people. We don't suppress people. Yen kanipa nse yen so. If you are able to discover say people have potentials, give them the opportunity to excel. Give them the opportunity to use their God-given talent. Yen kaomo nse. But yen krom Ghana hadie. Ye de be build a strong man no. Ye de be build a concerning. Ye de be build a owudini. Ye de be build a onipa ompe on my Ghana ye. And that is why they climb the leadership stairs. When they get there, what is expected of them? Because that is the impartation we have given to them. You imparted your mom say, the moment you become a politician, what you have to do is to think about where you will sleep. Is to think about how luxurious you can live to feel comfortable. Sani yedi training, but yen fan training say you don't need to become a politician before you can make it in life. You can be a farmer and make it. You can be a teacher and make it. You can be whatever and make it. We have to build people deliberately. No, I was see a factory and also near said that building crop for. If we see say kweku or to me or friend is saying kind dear to me a kwa ben ye be first why ye be support kweku ama kweku abe panyini nia woni mu ne say one build obi ama no ama me take charge you will continue to suffer because say wo kwa obi abehu the lapses over there. But say factory and also say even onya me ba our community nim mahunu say our adoma chede no mahunu say wa ben or you brilliant. But when you aboafo onya bibusuani, but me fat me ho so say me boa no say what did to me say you will help build people in the community. Ghana ayedin common yebeja di memo nipa ne ma me your girlfriend answer. Build people before you give someone the opportunity to work in your company. Don't try to propose say I will sleep with you. Let me have my way before I can give you the opportunity. Please. We don't do that. And they are now known as Saul. Enim. And say, Senka of building David. Emma David. Eba beye. The giant of the time. Oma David kwine. Emma Nyamensa ne we David sono. Eye na juma. Sedia etie. En wano ankasa. Ansorientia Davida. Anka so ebia saa da na owuye saa bre na owuye ekwan ofa so wuye no anka wan fa saa kwan kro no so angu fato ho so say I will help build people in the society. I will help build people in the community. I will help build people in the country.
Mepacho ye sikani. Oh, sorry nimu. We've got brilliant students, not even a student. Obu more adult, but a very brilliant. And on enama sorry nimu. Ohia mwaka krebi. Buano. And sorry Abanan saying, your core mandate and responsibility is to help people. Ewa sorry ho, but rather attend it. Say yebeboa abrantie bi ana baba wa bi wa sorry ho a. Age say yakọ presbytery. Yakọ meeting. Na meeting ne kra no yakọ dwendwen ho ede meanwhile onipa ni hia emmoa no instantly. When the situation requires instantaneous solution, you don't go and sit on a presbytery whatever before you come with a remedy. Na sa oba na so nipa na wu a and you obekoya wufu so na. We should deliberately build people in the community, build people in the society, build people in the church, build people everywhere. If you see some people, they have the potential, give them the opportunity to excel. So because authority David, ama David decline, ama David the nyamia kan amem hwade. And now no na Jacob ne ma omo saying 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Only one person, Joseph, was able to change the status quo of the family of Jacob. In this na say ne ma edumienu no. Edumienu ni nyina e ba beboa no. Anka ene anka yente ha ye kan mo ho asem. Yes, I know some people are ungrateful. Hey, you obi on mo a obetimi atwa wo kon to plate so ama no. Still I so nani. Ade bi ansi ababa wa no sorry e o se me pe John the Baptist ti John the Baptist ti ye twa ma ni wie ye afi da pantre no so wo de ye dan a o se me mfa anya hwe. Yes, or you're ungrateful. Anthony, yes, I know. Obi beka sebra anya wo kan mate, but you're ungrateful people. Yes, but show Jacob na ne man ya makma ko saying omo ye 12, but only one person, Joseph, changed the situation of the family. Only one. And it is obo nipa du na ba ko pempo e show gratefulness. It is enough. Odachinti, try to build people. Ebia na yawa say we MP ahoden ne wo ho, and it will cause why MP say if you don't build someone, if you don't build another Obuoba, if you don't build another friend say odi AHENKAN, if we don't build another Honorable Kwesi Akwa, if we don't build another Kufuado, if we don't build another Kufuor, if we don't build another John Dramani Mahama, if we don't build another Esiedun Ketia, na say yetena ase se wo mon koso a me say ebere bi beba ye be ye mobo keke. We should deliberately build people, because one build obi am adwuma wo ye no wa me ya wo be koso abresa, because they bia we expect you to deliver. But if you want to rest, build people. If you want to succeed, build people. Oda chinti yen sa for me na ewrade ongu animu ase da biara da me da se bebre. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache de ba AHENKAN 93.3 FM. Oda chinti I don't see what that chinti ne de etwa gu no ene yese build strong people, invest in them. Build strong people, invest in them, invest in them. Ya ka investment in ye edan ya wasisi ho da bi na mum se ufa nipa mienu miensa to ho so se de tie bia obeboa wo mo ama wo so da che timi asiom yi a hwe ye ka say invest in somebody. It is not about money, and yes sika nko a you can invest by advising the person, you can invest by guiding the person. And what crack and we nyam betumi aba awrade nkan ye ho. Psalm 38 minutes after 7, still live on your family favorite radio station AHENKAN 933.3 FM of Remy Obuoba Ofori Amanfo. Penny for
me ba mo ho nti se mo bibi na yi amadaro ma fanti yi ma me Anu tia busia ya ko fa da ubon krata mo boso no edi amamu mpanifo mama mo ache mo mpom bakọ de nyame adom men so me ho ya pa stella sa microphone no kasa wa chiri pa enti nka wo fa we na so aba be gina ha nka njere mi go yeah enti I think say it's okay now. Oh, okay. All right, into weekend in the Senate net here, ko ye. Amiado. Ja, e be fane sa. Ade a che no nko ade. Nyamo. De aka otwedi ampon ne de. But weekend no nia e see here. I think it's Friday one. E wo Odan lorry station Sure. And only ade my dream ho abepem ne say how? Because when we say accident there normally a taxi or highway so. Main lorry station so accident it missing many pew. Oh, me anka se mani me bia sipen. Ewo kuma se ade station. Kuma se ade shiman. Me gina ho no ma na driver ni no wo se adu no so na wo tu akonanim kakra. Ma passengers na afro. Na wo tu ya na tefa so. Nipa be se 4 se 5 there. E ho atim keja. Omunyina bi mu preprae enti memete ya no mo no asi wo manim pen wo mo tonton nyoma wo ka nanim no ehu papa wo adwe mas kuma say de seman manim pen nya so bi say but say wo hwe Odan main lorry station ho senior structure and the way o ma ye ho no a say enipa na bus si ana do swatching station enti no meme de minya ya nanka ira umbe yi omo afi ho ana omo nyomu mfi ho kra no a omo enhwe na omo biem kakra na se onom ye ntra ho nton ade wonim se yi saka lorry station de nka ekofa ka wo ho ye don de ye Ghana ha ye we ye man yi asemo ye nton ade ye nkotra nton ade panyi bi sorry se okopamu ma fi ai asembesi obeti demonstrations ahodo odoma nkoma nsem ankrofo obeka enti uwu ye na ye ebia na ye o assignment assignment so sa omo ekokotena kwan ho ye kan ema yi se traffic chew wo mo nte so dogo bi kure no abe ena no so mo kokotena kwan ho sa hey openi oya MC o assignment o seda ko ho kaka kire mo say mi nua mo ma o kwa assignment na abaya seda boka asi market square baby edi dwa omudwa na shama adwom so eso papa abaya seda boka asi market square ne de amamo say mo nko ho wa ka seda we say one day ena sa ayi kai yo mo de twipiota yi kia ne baako dimirika sa Emmanuel tete kwan kotwi fa o mu nyina so wa hwe afena mi hu yanka kotwi fa o mu nyina so wakun okun awenka preventable ye woni ma ni be won ma yiti prevent ma ne ye enti mi question ni say edi bi ntina ban si market ni di si ho no mo e de ma no o mo pese o meko ho o tino ho awon one poor sighting say bia ba bia de koy ne enye ideal say was here the market ko ho ana ye manual no maso odin me obo mo ano maso odin aso odin hwe say ayi say atam down station won mo no ho ma me cha de ba ko bo no mo oba obu no ma woton niema te say punches ne niema wa hyehye odi akosi enye so wodi asi kan ne nchen yo obo wodi asi animu pe wodi asi table so ne si animu nti say kan ne yemma ayemma na anka wo so page firi wo page o driver ni na betena sete na chi na wo betu no afi no be ansan wo be page ne yemma na die firi ya de ti chese koso power dance main station wo no ma monitor uko achiase omasi market ni bi o eso mu nkom wo ekwan na wo de ko esikuma kwan ne so ho no ba bi achiase senior high ne wo sa kwan ne so no omasi market ni bi wo ho no mo fefefe o enso ma ni gu kwan no ho omo ne car no adi afuntum we yem bia ya kwan no ho
ye mie ya nkoma so ye hu dedeu ene yes yo minim se bia ya na ba bi omukosi market na ewa ntina wo mo enko but ne minim ne se me pe e bia je na ato na ma ne na mkwan na ho ana se o ebi ni ha oji se me ko market ne ya kire ma bia market ne wa o kire bi mi pe bia nya ho ne me ba ewa na meko na beko ewa na me ba o dan kra de ne market yi market aya obi be be ka se ena ye dwane hye ntine be ton wo mo boa ta me dwane wo ho nyina da na odan ho station wo e ma no ton ne ma wo ka na nim wo mo hyehyɛ wo ka na nim enti se ka ne bi betu aye ma na betu ahun se drivers no station one the wi amusi park cars na chinti se ka bi ye ma na betu wo se de ogina ncha na se de ogina kwam no ono tu free sa enti wono ba betu afiri wana na wa hyehyɛ na nyama wo anim no na obi so hyehyɛ bu ba ko anim no aye ma nti we be pagya we so pagya ansa na we aba na ya na wo mo twen se driver ni ne betena ka anim aspark no wo so aspark ansa wo pagya ne ma na firi wo yes ramo owo ni bi wo no mo wutimi prevent ma ne yi abaya wa film yi areho yes what the yi joy abena joy otimi mantem wo nka bi nche mu a wa otimi mantem wo me tese woni me fie chada anya yi agya nkwada nkoto yi ho areho papa na minimum ne papa madam no wa minimum ne papa me ko pe bibia bedi ene me be den nam kosua o no wono ade hwe ne ma kosua wahe we kosua kra de fa nkwa achi wonnam na so na me ono no ade wa am se wodi tin na ade na na se wobi na frɛ ne se wo tobio na mtimi hu de ekoba ya madam ya hwere ne nkwa ya yasa too bad but yes ramo ya ma me ne mu ne papa no mu adwadifo no hwɛ se obi paade ya se de ade ahia no tu kwan enti se obi paade no na se ese motoa mu kura obeba enti ye beto ade a enya kwan ho na ode betena na bekyase ye beto na ade de bia nkrofo betena kwan ho ma yemfo mu nya ho nkoda enti yesramo yesi market mamu a monti ase enko ho monti ase afi kura de pure water kura ye ntima bi ukọ kaso a wonso saa eno so ma si market kama wo monko nyina ya afi kura de pure water kura bedu ada akra station ona pure water no ya decorate ni nesi faako how afi de pure water kura ye ntima bi eno no tima kwana na ye ya na se faako tena na ni pape fo no so ye beto abatia minti no o ma so sebe tanso na ebon kan Ghana ha mo mamra enu ti na town country hwan no de bia me no mo problem no momoy amo ha yetu amka mo ye adwuma yetu amka na se me hu o dware kwa adwuma okotena office pepe oya ade town country planning ayi adano metena ka mu amekwa mana nkasa ton ade odwum no man kasa nim se ade ye esi anhwa e ba betuom nti no man kasa kana me so ma yelem na metie ni mo na metie yo tena me abetu ansa o se de aye di anhwa ye be pam ye nyina wa de ye kan kra ye nko na me ka mtim se matena wa ma wo ye si awie se pani bi ba ye be ka tem se mo mfi wono mo enko ba bia o se mo kan ka mo nko mo be ka se Natalia mu kan ada ha ye se ye ko pedwa bia ma wo mo wo ayi akotomole ya se satampo na bola ne wo ho no mu dwi bola ne nyina free ho no mo de ko ba bia nei din wo ho no mi wo mo se wo mo nko ho o mo ko ochena enti o matena kwan no ho atongade mo ntena won tongade kwan na wo mo ye di fi Roma ye ba no bia mo be fa na mafa adwen mo nto aso na me kra de ensam ne bi wo ho no ya ne ha Ghana de shimama ma mu nyina mo achen asa mo akwaba edeba age atum kasafide ahenkan 93.3 FM so odi na chi e Facebook a ebebo pa ahenkan 93.3 FM eya like na utrim pasem no comment no fagu onum enso edema eya na wa share so amafoforo anya bi ahwe YouTube so yedam live eno so ye ahenkan 93.3 FM www.ahenkanfmonline.com de bokata ye ba be boso de mamu mu kwa ya kuchiri ede agu onto usu betimi akọ ye kenkan ya na so hwemfo nyina ekeka ka ho nyina kama de bokata woto a beduru ye nim ha ane yedi mo enchiremu enso ede ema ka se wei eyen yanimu no ane yedi down ti wanso okotobia na wakan atumu enchiri dwumadi ne din ede Maakye na medida chronicle de bokata na ede ehya asiemra so sem
na the chronicle chere mu say na nado dan kwa akufo ado enso hwe ani mu bompa ye pa say yen sabetimi aka aye US dollars no 100 billion na yetimi ade aboa toto aye enuoma ama enuoma so akonenim na owie ye no na wode aye nkata bia no efri aye polisifo ahwe aye ade aba na polisifo chere say so kopie mu ewo secondary takrade a aye aban krache awo no atwa mpesua no eso ane yese aye na wachi emu wone police ni baako ekworentam so koyiyi ano oni ni koyiyi ano o police ni chese wachew wafom kwan ana ayese AJMC no so chese o he onim dira o hyemase o an so onim a mansiri nyina me na me commander se onim a me ka kire wate ana chese yese ano baba ye nemu ano nsem bi akokọ so no a police for chese entwa ye no nti wa to wonsa e de frɛ eye aban kra kire se womra na o meyi ne ho enso ano na no ana police for e de asem no e ba ya pɛ o hye de obonkata ne ebia emfonyini a womo etam ye e de bo mo ekrata na nim e de nsem yi etaato no tesi mfonyini no enyenyenyenyenyenyenye na o hye se eye aban kra chi ye dwane boso ye dwane boso pa na se de wose beti wono mo no na no na bi mo kye se police for kwa chi no ena omu dwane ho saa ena obi su ko yi mfonyini a eye de bonkata wo don so de etotototo mo de obokata no enso anim na no na police for chese dabi sam fonyi no omuni mo hwe omso omuni mo hwe enya omwa no amaso ye na sam fonyi no efiri ye ede eba ye na wasasem kro na ho so ana wode eye opanyi no emfonyini enso aba na eno eye abankra che owo secondary owura Abdul ni din ba kono Abdul Isa ohun Mumen Isa wadi ni mfonyi di aba ana wadi atujo kire mu se wono onim se ondifo sa asem ya bai onim se ondifo wo ba bia na yire so pa so sada ya no kra no ebedadi ama obi anso ehunu na mom se me no ekasai na nado danko akufado enam osoafo no na hye enkronketwa ene amamu ntoto ye eso edi nkrata aba bonte che so panyin no fa ni dibre no emfa ento ho enti no ensem enso eno no quotation no ewo Mark 14 verse 30 verse 30 okay enti ya no wakenkan edi amai we the chronicle the obokrata no mu ensem the inquisitor the obokrata na mede to aso amawo anopena. What about the inquisitor the obokrata no ma wode piempeni o mra sebedwafio no nyafo Kingsford Sumane bagwinfo ni abetoa afe eye ononyamfo sei temensa bonsusumfo ni eda hanum sei ena esro ha ononyamfo bagwinten wa Godfred Dame eye attorney general no sumfo ni da ha Ora James Jachi Kwesin asen not mra sebedwani fo ni da ha enti asen not mra sebedwani fo ni abeto ha di bi de na asema wo mo kan se wey aye planner wo mo planning ede atia aye Jachi Kwesin na eno no wo mo atwode abokrata no mo akesa track se eno no big agenda pa na wono set na we nyina wono chese babe no ena ye ultimate target enti ehonsam ewo the inquisitor the obokrata no mo na ase ho no na watch se enzema MC abankrachi ya wono ewo ho no mo ononyafo Dorcas Elizabeth amwa odi atoja watch se o enche womo beye protest bi de tia no ewo ho na afsa so wono chese PhD say wono ba beye PhD in accounting ewo school no mu ho no eye school pon ewo oman yi emo Mr. White kenoforiata wono na hwe sika sam so toto nema na ekuo bi akwakoye nhwehwemu a wono matoto nema ye from say fish wono eye leading provider fintech ya chese wono ehwehwe sikasemu ne ade enti no wono makohwe niema mu ahu se niema ekoyie ewo economy no ntino ehonsam ewo the inquisitor the obokrata ne mu na me the daily graphic the obokrata ne mu nsam ana the air to us was say truth and accuracy every day and or the abba na abati patrol kakraka bi na ebai ana owura bi nso etwamu we de akato na bro na de apia na hwefom se gbanyan
na no na adrobafo we kura nya adrobafo mpo eya so ye omohwe kwan so kosakose dwumadie eso National Road Safety Authority for na egba amane ka kire osoafo no na hwe akwan ene akwantempo dwumadie so se to na we ye free one mo no ade asem hu bibi ai enti we ye asio mo na hwe akwa so kosakose dwumadie so na mo ka kire Ministry of Road and Highway said omo hwe na to boot na mo ye free one mo no e ka betimi aboa pa ne papa mu dia enka ensambra maso so aban no hwe na onya hu bibi san say kwakunya anya samu o say remove auto boot say sesi a omo nyi sika ne biemu na omo nyi sika ne biemu no dan no ana omo titimu de gigi sika pampim no ana omo abo no ni nyina da so wo ho na o se ya jai sika gigi ne dia dan no ne sa ne oma na wo kwan no so nyina no omo nyi mfiri ho enti sa ebema akwanhia asisi wa kwan no so se ukofa minim se omo gagi wa fa toll booth so a ubeduro na sisi ho ana drivers ni bebre still as psychological effect no wo mo sinti no oduro obia no ofo se da so gigi sika no na onyina na so ko slow okay ne ono di akire no ono nim se o ya gagi no nso no aso no ba nti wan hwe yi a no da bebo when he slow down no no dey baba bebom nti no na National Road Safety Authority for say sa dan no impenifo hwe no munyi mfiri ho si ade ayi sika gege de a ti da ezube ya na se mo de beba so am de abani ehun de eko sa but me maticracy ese o pesan a consider bi so de eko e de sa no me because he levy no a omodu omo re she mu no ya baba de be ya na ye ya tonsumo ya tonsumo e je si omo di tobu to mo se twen ho so pesan de ya sem kom bebri Ghana fo ani so om ga se sabi adwini mu aha ke de be fumo ni se hyan yen so ya tam one corner ne ye hwe de ekoso ya se wo enti e no ho se ya te ya da se na wo wie ye no ana mampanyin so ka kire AU fo se yanhwe na yemfa nioma pa engu akwa se de be ya yesika sem no ye betimi enso atoto nioma eye na atimi akọ eye nanim na aban so o chese wode enioma gu akwa so a eye etuo tua be se makomako ensia bi wo hwe no de nioma gu akwa so ahyehye no kama pa enso e de aba na yesi enkrofo bu hono mo don mota ene concrete wayi ekwan so Ghana pa de aya wedia na adwen no ekwan so na mo don mota wo so ene concrete na adrobafo bi ni mu chese yade a enye kura anti yenhwe na yenka ho asem Daily Graphic da obokrata mu nsem eni Ghanaian publisher da obokrata na mede tuaso na mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia nimfo ne da ha Mr. Digital wama card bi so card ya wama so de kire Ghana fo nyina ewo Ghanaian publisher da obokrata no mo se wo kire se walanchi e-travel card nti e-travel card no ediama public officials who took kwan ya no eneja ode bekura na emfimfi wono ma General Mosquito Owura Johnson esi edunketiamfo ne da ho okura na Mike agena tade ne chichi na sama work and say e-levy wansam ya na work and watch say we ode atodwa was slap the majority leader the deputy speaker if no wo mo de do enti se bia say deputy speaker no wode na no awo mrase wojafi ono oh mende me panen so bo slap you say oya na no chap sana no ma para no so no kana no atum no no titia enti Owura Johnson na se dunketia ena eka kire eye domkuma na wom mrase bedwafie ho no dia ye die ebro no enya sakoto afa de be ko so na that was cute papa we ohun Deputy speaker jijina no sana oya na no chap na wa pa na no ama na
Ghanaian publisher da waka tanasa so dia ba ode mampanifo ni abeto na asema mampani kan se African Union AU no we se wo miamia niamemu na bibia etimi ekonkan sikasam ne ade no na enchemu asia ha na na eya Samuel Koku ahindo Obuoba ne papa enso da ha na wono de wo kasese kan say mampani aya wanya ne baby ko the late John Evans Atame ose wo chesa nka wonu nyina ebeka bomu na ne ma hodo a wo se wo mu digu akwam na hye papa na onyam no wo mu edigu akwam wo eno ho sam wo Ghanaian publisher de obakrata no emu nsem bi ka we hu na krata yi e de aba monten so anope nothing but the truth the informal the obakrata emu ensem enajuo yi ena ode aba na wo kire mu se eye koto a oda se ni ba yes amfa no nkono nkodi eye na yi ni biem vice chancellor no na eno na ahemfo eno mo soso ewo wi ni ba ne patamu ena we krampo omo chairman de school no suapon yi wode atodwa trem se yes amfa owura no enkodi ndebre so na ofori ansa ena wode we atodwa kirem se owura advocate yemfa no nkoye de na asema wie ne ese ade na sefata na yemfa na de ma no de ade wonu wo de nya de kom de no tie yasef broni class a wadi ni de na wiu yesi wadi obi na acte enti professor ni ho oni ho yesi wadi ni de oni wadi ani o acte na mo mani si fe si wadi because I court na ahye se omra me na adwuma we de nya yi bia blebra mama ne ma enti no ometo na adwuma so ba so no ometo na adwuma so kra den ya ne term of office be kwa wie o se so ana so se nso ye ne de 20 why se papa bi amenimu no akaka kra wo mu ma medi ana yi ebisa se mi ma me wo fa se dwon bisa se da bi o jom ama no ne die ne da jubiri house ho mo kan cha mi ma me ko fa bre no o ko fa bre we o ko fa bre no ana je nim ni aka wo sikumu ho no mo yira afo broni o pese o ko fa na ade no benton se ko yi na wan ko fa na ade fa na ade wate se nye na dwapade nso se ne o nyanko ye yo wo kwade a wo ko na nko ye ne e wo sa ade uko bia mo santimantem a enka ne mra se badwane de ma de shomo edwo so owura kwabena because of the back parliamentary no was sika delegate for no enye sika ketwa the man is bitter or you bittered or you pained me share sa we no program no yo amo the topic bi by say sika so na host ni bisa ne say omampani akufa do ba no say sika so na sika no we he osim go bisa no Adam say MP former MP no akasa sa no osim go bisa no eso nyo na bisa host ni pay say u bisa me me be ka tell say sika so ni o ka say sika so go bisa no me na go bisa me za sam na o kan no onya botre was za sam na o kan no e fa ba bi no me ne ya adwene ya ensam trofo ne bi won me ye ho ahomete da bi o obi akọ kana sam mo bisa me your work is to defend your party okay kan omo ayi no a of friend saying omo party constitution your work is to defend the party. That is why E11 no ye no mudi nkomo wa kire ho a omo nyina gitum se nye but of friend radio so a o se mesere omo nyintum what is and Okradia, you have risen, you have gone through the ranks and file our party to become a member of parliament with a ticket of NPP. You see, I consider pay you cry the Atlantic region chairman. Ama, what's a crab? I think over here, deputy minister. Deputy minister of rules, and I think so. I think say rules. Either rules and I say mines and in your money. A rules. Na, and yako primaries. Ni atwa ba de tiawo. Ashe median munyam na party no ababe ye deputy minister wum defend the party no
o man pani aka se yet sika so e na host ni bisa se na sika na we he a o si yenko bisa so no hu sika bia o hu sika bia no ko ka se sika no wo sha o ka no nu oni wo o te se me ana me kai ana obo di din o de say kwabna o su aduo mi o te se me ka just yet sika so o ti na bi enti wan kan ye o se na mun ko bisa no o na ga ye no nyamia ajo no me pa samba no ma ga na ko be tara da o ha bi ama no nyine ne ho na ya zina no pa ko tia sika primary so kokko ye sika ko tia no ma dia oh na we I no ya nsa Peter ma wi say sisi a wo kasa yi onim MPs fo bi a omo de ka omo ti parliament wo ma dwen ni parliament business ni so me say e ka omo de wa dwen no ma ni na ya besia bo honorable Kennedy Japan yeah MPP no all is not right oh all is not right but omo ma won kan bebrebu afu se nyame adom MPC no ya ni bi kasa o e wo off air na omo kan sem a kire wa wo yembe hyew and tie me ka wa henkan ha E11 no NPP MPC no ebinim nyintumu ne anyintumu kina it's what the president will do and so be ko ye free parliament I'm so go you NPP MPC ni bi aka soro ne form se wo mo you say mo to no public you adi nyankopon ya say mo to no jubilee house parliament wo de wo Ghana ha ya mi ke wo beka se Obuoba kan ye na me so de me ka bia no kre e ba ne ye de tom from mu anaje say no kre trudo wo de se wa Ghana ha NPP MPs I'm up lie KT Hammond Becca, read my lips. NPP MPC for no. Bebre they are not in support of this draconian killer obnoxious tax. Na so wan kasa ye omo kwaje tum wan kasa so ye beti wo mu bi. Wa mo tum. Nti na de wo mu bedi atum because omo hwe business ni ade a wo mo ja. Na ama Kennedy Japan bu afu. Kennedy Japan ka say, "Wa you can't side with the government, resign." Kennedy Japan asem wa kan minimum samate a o se wo a wo ni aban no oteso no nhye yenye wo ye MPP MP na wo ni aban no oteso no enya adwene wo niam bi ho a resign na call baby tiawa no I dey resign wo copy to me no o mampane akufu ado disika bre no ai obi disika bre obi bi o mutua bi ma wo mo hwan sika no kra bebre anko bebre anko Eastern region ha say bebre dia ma o de omo me yankan sema no pay omo chiche bi ohun omo me yankan sema no pay omo ama bi edidi jaba mu ohun all is not right but omo ba bontia they pretend say bibia you okay e be say NDC 2016 no aya semu omo hye no hohoroto na hye omo hu say sa ade na hye say ade hyenhyen bia na ye twi ben ho ne ahwe say edi nti na hyenhyen nya hyenhyen nyina na efeu da bi hyenhyen ni bi wono ma na ahya ye be pai nti wo ben ho no hwa de kode a ahun de wo ni wa hunu ne etuam nti wo ko parliament ya ho de tu ya semu ni bi o maka o say nti mo ntum ntum kwase ya E11 ntun ba bi MP ba kwase ama ya nwene ye ho MP o nti mo ntum kwase ya E11 ntun ba bi mi ya nwene ye ho ni de bi afa radio so E11 me ye sen ka me ne be kasa wo se hwan masa mo fo myself kono mo ya kwase ya E11 nko twene ba bi is how ya boost for energy o for minority for no there be minority ne there someone mo nya reshe mo ba ko show minority no omo take opposition stance and clear say the stance they have taken no politically motivated sure omo de ne ate ase but the year can NPP MPs you and am yes ya omo so omo si omo suro say ade ne beto no na NPP fo ni nyina di twi eba bomu a omo nyina mba hu o de se ya Ghana ha omo ntumi nya MPP MPs ni nyina nko say mo ene mo nyina mo metena ase da Speaker of Parliament about to crampo they should read my lips amaso da se ne pa amaso ampanso nga we nganya no ka say
Mami adwasafo. Wada. Mami. Oba onko. Mo ni mo nya mo parliament. Montana ho. Oni mnyomo pepa. Dana Hamilton nyum foforo no aba no. Ayi. Ambo ni sempo. Wo pepa. Se nya adoma. Da bi nya no nya adom. Foforo yi aba yi a. Oh, okay. Bi afiri ni din. Ene Otie no dan ho saa. Ene ebisa ne se na ene wonko parliament o se me adwea me dwen. Ngoye dai. Me dia da ho. Masa. Enti ebi ma ma nso so be mafia nkro. Enti ya no wa mani nuana kosi na namu. Ai. Adwasafo junior. Come you see e-levy. And bill papa be from my parliament. Near e-levy who are 2024. Ampao. It's a year woman you. 2022. What do they want to e-levy. And this is I imagine say. I'm the banner the farmer across no mind tia ya be promo. I said look at Jana catch. Also so this to say nyame adom. Ayensu ano ha MP no a wo ayensu ano ho so ye body builders ni bio omo ho peja na de ahun ko de ono akokwa na onim se obetimi awini because e ho no heading say NDC be wini but omo sha se aye pay be kwa aye pay nkwa ire no yom ho ya na body builder ne fa ho na wo body builder PA parliament ya ese du kete na etu omo ese du ni mo dia gra be free din o se majority no omo kasa enti omo na no de you see the punch na no dabi nya Yusuf body builder no ayenso ano MP no na mkasa o dia gra o block say ya no eti ashedu nkati ama o mapo no o say bill say what parliament wouldn't bill sin kwa ya present the ama wo mo was obidi hu dwuma mu ya wo mo di e-levy hani pa dwen no tinchira e-levy nkwa ne aye wo ashedu nkati ase say e-levy no ano mo so mo de be ba mo ba no mo jeju mo moro ai jamra o de o gbagu bi o te gallery hono no o mo o man instructions no o se akwa na o te atiro o jeje na no dodo ko siesie na no homa no my Ghana ni bria mo di e-levy into that e-levy Ghana ntimi nkona nim ya nye Ghana ntu mu yi bosimi so ye ntua katua ayi ma foka ede ni e-levy mo me kure ni cho is it said the travel aba this is bibia ye na minimo say alphabet e na nyina aba say yi ne wo mu no no be so mo papa e na no fiada na Mr. E-man Iba Ubia na Iba Ubia wo ayo when we so be ma no mama ni diba Ubia digital from economy electronic wow eti na fiada ewo wenchi because of regional chairman ne maame 40 days no no mudi adaduanan nti Iba Umia baaye oba wenchi atim wenchi na oba wenchi ne ka se na so we ka betimi aye funeral ehu hia kura so obeba simple tie ka ti won na kaja bibi e ko se kama nti nana imi no ka se nana nso ni Ghana nana ni Ghana wana mko Iba Umia hwa chire ena speaker the second gentleman so also the Ghana e just say no ade ye nya so for so alphabet ni ho no pa ke be boa Ghana ye ni di masa ebi mu kra so mu ni ma de ko dimpo what's na e na ye dia Idi government because we Ghana how is a party me ni Idi yeah Idi party EDP mo fa baako bi nka ho ne yenkwa anasa ensa na ma fa Ghanaian Times na Ghanaian Times GT Democrat ave dia ba na ode Mr. White
kanofori atamfo ni abeto a ono kwa hwe a be ma ni yiri bi na so nti hitama woni da hanu se na asimo wo kan se eku a wono ede S&P Global wono akoreti Ghana se ye growth no economy ni ade no ekosoro pa na ekosoro ye eba Ghanaian Times abokata na dia ba owura Mr. Digital Idi mampeni abede cha Dr. Mahmoud Bawumia wakola nchi travel card Makata na sazo dia ba ti se bibia everything be ma me ba kwa do ntimi nka wo se dia ni yi le bi ni dia o se me sorry ahoma chi ma ba dwom na me ba na se ya ntoma dia tere bia me ti ante na anu anu no die tia wo di yi so dia da ai afi bia ni munzem David de montra ho na minim Ghanaian Times abokata no kura sanso bia peso ho dia ba watcher se aban no disika 500,000 Ghana cedis se dia kwakoma adehia ene atorancham to womwo etuo ni ade adwura ekoso ho no ebi no hwere wom nkode akwakoma abusuanfo se womonye na eja wom tokosua bi enfandwedwe wono kra ho nsem wo Ghanaian Times gt de abokata no ensem ka we hu na kata dia bambontin so anope ma me nwie wa daily statement na daily statement ana wade atudwa kire mu sai yanya sika boche no eso Ghana cedis no we kra ye euro kafra euro no aye 230 million ayede eba besiesie ya kwan ano aye kwansini be se miensa ani akiripo hwe afam please bridge na da so you see the Bible says kama na ai Dr. Azi dunia people God ninyo e travel ejiminim zaro ne se e-travel no da bi e-travel dey card bi a unse empanimfo no omu tu kwan a ya empen bebre no omu fa sika physical cash e dey kan omu ho na omu dey tu kwan enti omu yi sa de ne dey free ho ta no ho service card bi no ya free bi impest no e sa sika na nka mo o kwa na wo dey account ho na wo dey physical cash no but sisi a sa cash no mo dia ba no card no e-cash card e-cash card but untimi nkan e-cash card to mind cash e-cash and now bi mu say e-travel no e-travel ni ba bia e-cash it is a e-cash no mo dia ba no o kwa no an say obeload sika ne dia gu card ne so na ehye wo ho na fe wo dia tu kwan o mo che say be boa ma sa money laundry ni hwan entwi famu any sikawia basabasa no yate omo chese ni ntano no bia na ebe yusu bia na se send dia omo tukan ya eno ye mpanimfo no ba mpanimfo no tiendo mu dugu so a ba beti impest eno kwa be boa ma hu sika ode ko mpeduedue mu dodo na wo ko no sika se ko or see eno kwa no will help for accountability and transparency yate said the atiano say de lodugu so a senka e-cash ba da anka Brazil kaya nso asika engu aeroplane mu enka no ani e-cash de guso eno mmebo nkodu nu ntanga nka ka ncha sese ne de koye ekire din enti sesi ya no so mo hwe kwan on befa so a fina mo sa de ni nyina Mose ma di musu ya ko ba na mtia ya sese bu nkonta oh gracious me na dangwa akufuado akranfo nyi da ha ono aga chem se matuko aga kire mu Ethiopia ya no magakra na maka kire eyufo eso mu nyina ma yanka mom ya nyantoto ya sade be yesika sem ye betimi atoto nyoma ma na gina brane enti migusua na omu di nkomo mate ni fonyo de ba no hwe sign na
saa na ɔka kyerɛ Ghana fo to asem kama kuma tum yam bibia be fan na saa so ne yɛsɛ audit reporter ɛno so ɛfa ɛyɛ aban nsase ho nyinaa so yɛde aba montene so yɛwie ho nsɛm nyinaa nti ɔmde akɔdan ɛyɛ ɔsoafo a ɔno so ɛhyɛ ɛyɛ ɔno deɛ no kora yɛde mpa housing ɔhu housing say asenso e housing man asenso bo acho no de western housing ya nti ye de akwa ne nsem se won hwem na de wom bia so on toto nioma we ye daily statement the daily statement e say mo de asi no okay ma me na wase bebre enti e the ubo enkrata what body na say no cray no an the ubo enkrata na mo de buy wow bia ye oh my goodness Ghana yes no cray nche electronic if you want to visit Ghana go to the internet search for Ghana at AHENKAN kukuruma kukusi bu AHENKAN 93.3 it is search for Ghana our internet and so at AHENKAN 93.3 FM mami na wasi anope na fi yento aso ewo ifie ha enmo enti eye akosia adepa Dumas ena adwempa hini Kofi Mensa ena o beka me ho a ye de ubo enkrata mboso no de to a dwumadie ne so ema mo me pa chew koso na efo adwenche ne fabra ne yenkenkan fa ma 0594 841 044 0594 841 044 some 20 minutes after 8 live on AHENKAN 93.3 FM. If I told you media wusa wuti no edin ene Maakye me ofre me Obuoba Ofori Amanfo. Ere ensam bebre ena yede ato apono so a yebedi mu enkomo ede amamo yebehwe eye toll booth ahodo a de bonkata ne bi kura de ba abonten so a National Road Safety Authority empanimfo etwe Ministry of Roads and Highways adwen aba so say somebody ji sika na wie dia ana mo se mo me nyigi biemu a edan ni nyina mo nyim firi kwan ne so anhwe yi ana ede road carnages ede aba enwo se yetena ase yenhwe ha mani si ansa ana yakose ye kwakopɛ ho ensano de aba animu ya no ewo se yehwe na ye bibi ede efa ho nti yebehwe na yedi mu nkomo asan atu eye adrabafofo se wo hwe eye weda no se de aye no utu car no a na wadwen hu mienu yen tu car drive car no anyhow because weda no ewo mu sisi ya no enye favorable nti kwa be na yebefa so a eno so yebetumi aka ye nyina adwen abom na yeyi saa kwanhia basa ya na etai sisi no yebeyi edi afiri ho enomo me no kasa yi ade se emabu na omo ahafo Kenya ase omo cheso mba demonstration de ti aban sanse Kenya ase kwan eye Kenya ase hwidiem kwan no aban ba be hye wo mo ebo so obeye de ama wo mo be pem ne ehwabu ada eno ne ye ka kire mo se hwe mo mra atemabu abo mra mehwe atemabu abo kra de ye hye da tutu enhemfo ani ntreni akwabenane be pem ne ebinum kra ntua wo mo ntoma ka nwie ye omo betena kwan ho eba betie mpanimfo de omo ka kire wo mo a omo se hwe atemabu abo emfirinhia bebrenie mahunu kotale da wo mo si da bi ene ne ye asemben ne senti abo makwan horo ni nyina ye betutu na yaye ne setum ene ensembo sra omo wie na kontin hene so kan ne minimum be pem ne ayo hwebu ada jese wo mo de mpanimfo gidi omunya wo mu no omo de ato asawram enti se ahafo Kenya ase hwidie mufo maabunu no mu susu dwetira mudi su papa enti eno so ho asem no na sa e-levy no se si yi ho nsem ayi bibia ho no Yewra Johnson asiedu enketia ode ato ne MPs no mo parliament no anim se ehu behia so mo bebo deputy speaker ne sum kire no pa ha nanim
we be say within the science here from Joe Wise or see Joe Wise na we dey nyamra nsam sa no na dem sa wo so boni sutroma ne ye ne ese efata o se me mankuma mamunsiro na me kamo ho papa Johnson esi edun ketia no Franklin Kujo Imani Ghana sisi akwa de say Imani Africa o kire se empanifo hwe na course no omunye bibi fanfa ho ba ma me ko di nkomo we mra ho me ba na fe ye nto aso emfa emamo adesuafo a wo mkokosua ade a eyaban na eso wo mo asene we sika afam mkokosua ade se wo mo ba be ye acherecherefo no omo kire se be pem ne enya ade se aban aposti wom ama omo kwa akoye adwuma eni to mbu afu pa oma petition Ministry of Education yenko na ye no omo president Madam Akosia Rebecca enkonko twetwen komo Coalition of Concerned and Posted Trained Teachers enkonko twetwen komo Madam oti yenka anka na fam nie wapomboko de ye the radia say na Coalition of Concerned and Posted Trained Teachers eba da ben so eba ya be recently ndi 1 month Enyandi 1 month kra eba na ede be ntina maka mo ho abomu amatiku yi ye di kan mi show it nti a yaka ye ho abomu a yesi da koi Ghana Education Service posting releasing my colleges of education teachers for year 2020 na nyedi kan me person me church mama we say for as ye nti a ye no ya be backlog since 2018 10 September I started Ghana Teacher and Researcher exams yeah no exams no biana of us at a go and I think so no say backlog na and yet omo pass omo 90 exams at a go nkwana omo was that category obi wo ho a genuinely of pass the papers ni na so we apply for both when ya and obi wo ho so a due to one or two things obi wo financial issues and answer and any other issues, when you the college education, after the also fair course. And the time for phoning and your posting during the time na ye posting from 2018, 2019, and 2020 years, a be a quarter ma, yen I apply. And mostly no, yeah, say. Almost be quarter na my ya case, Eddie can apply and son current year na apply. But last season ya year posting. Almost be a quarter and go 2018, 2019 and 2020 bad we colleges no ma ya apply. And ya apply boom na na ya share ni say and posting never out. Yen na ye post, but unfortunately as at January, DS, every posting, you realize it's backlog. You move here no more on your posting. Only 2020 back. And my young Kaka who go move for me concern coalition of unposted 2030. It's to an amount called regional office to find out the entire posting number. Yapo no, omuji document. I can say the following week, last week, your posting is better. You should any more week your posting is near checking and back. Last week, Thursday, almost I released the second batch of posting. And also, you move here and one more when you are posting. And she my notice of demonstration. Echo Accra Regional Police Headquarters. Yes, I've been back on a demonstration, peaceful demonstration. Wednesday a day anymore. And to add to that, you a call from the Deputy Director of Education and lawyer Anthony Boateng, the officer Oshia and deep posting home for me. And to some meeting about so last week Thursday. It's meeting national on my Wednesday. Nentia, posting and say
National Teaching Council are in charge of the license examination. As I met the pass list, ama GS. And need information via HSA. Ya try your exams not pass. Intina ya in your posting. And see Emma last week Friday, me too, and among my name is leaders echo NTC one more echo finding out say yeah listen no question GS one san kind and answer then tina answer me to listen and yeah kono yeah make a list compile list of people are affected a din in the details and I echo submit my NTC Momu cross check you be one after the other. And see, as at last Friday, NTC assigned a new list to Ghana Education Service. I contain information in HSA, ya qualify say, ya posting. And see, because of that engagement, no, ama ya demonstration no, I call it to 22nd of this month. There after I details na koka GS sponsor there. You share him say from now on till 21st day I was saying posting it me ba na yen na yen so yenya akoma so. No bi ya na development ni engagement ya akoswa ni na my format as. Okay. I see. Inti, Mami Becky, ma go through about my association ne kakra. Na me who say a government sponsored trained people teachers. And so you be na e wo mu any the normal teachers ya yenimu wo mu no. And so you be na wo mu. Let us so ya wo yen ya de animu ne say. Yen no. Obia ni say colleges of education, employment with years, they automatic. And no, diploma in basic education certificate. No, license certificate. And national service certificate. When it's a qualify and share employment into the Ghana Education Service. Other teachers, I don't know if people teachers now come on some and other graduate teachers now other universities by in the end in the colleges of education I work Ghana and state employment automatic so we college in Ghana say what no license up that's why you national service every year right there, Ubenya employment into the Ghana Education Service. And no sooner ama fighting for that right, no, because you qualify or find the answer, Ubenya Entina mo betimi akwachira de e primary, university, and senior high school. The end basic education from primary to JHS. Oh, okay. I see. It is more numbers, no. I adopted around Ghana and a particular region. Bipe. Around Ghana, all the 46 colleges of education, because there were different people from different colleges affected. I see. And ever since I'm on Impeninfo Asia, I would want to believe, sir, currently the Munya any engagement to be a beam and I be so. For now, the engagement be but once you follow up for NTC, I'm making sure NTC has summit and list. I'm a GS. Yes, but to say GS every working on your postings now, and Saka and postings in Minia. Now, my John said this week, Saman TB, mobile sign, Akenyam Hokakra. The battle, and to say, I want to say from now to the end of this week and the subsequent week, the feedback about positive about your posting and the demonstration initially I think I go ahead with it. Okay, enti ma yen twen eduru ho no mo a decision bi am betiki no
ɛyɛ na mama yɛn so yaso ate na ba bi a wɔse yɛboa mo no yɛboa mo yɛba so yɛnso yɛda ase fa ne mboa ne ɛfa yɛkɔ yɛn so yɛda ase papaapa nti yɛne president Edema Coalition of Concerned and Posted Trained Teachers Madam Akosia Rebecca and I and come on. That also brings us to some 34 minutes after 8 a.m. live on AHENKAN933.3 FM. So I have to do this again. Happy birthday and confirm Kingsley Kumi Mante. Oh yeah, HR. It was Cylon Perfect Construction and Trading Limited. HR. Ewo and mwene. Your birthday live to be 93.3 and beyond. Wakuma swadi nyine rade emfa emao. That is it. Inti mpacho to me Edward Jenchen so diaba. 0594841044. 0594841044. Udim say yene ekuo bi omo aka mo ho abom omo kire se ekwan a yafa so a same registration ekoso no illegal. And into omo ayo ma say nyame adoma wo chena on the 8th of February. Ade on be boycott call. Ye kwa ba ne abedimu enkomo ba before no ma me kwa no so na ye ne executive secretary at the Importers and Exporters Association of Ghana. Owura Samson Asaki Awingobet. Enkotwetwe enkomo. Unfortunately in the line no I drop it. We working around the lines to raise him back. Na fe yentoa sa enkomo twetwe no eso. Ono ne nkoma ne kobo no fa. Yenya ne ntie se enuoma bo osan be kosoro by 12%. Ohamu abupan edu emienu. Na ono na oye executive secretary the importers and exporters. Omo na enuoma no yede ba yede kɔ ni nyina ewo wo mo abam. Eni ntie ba bibisa no nsɛm ba komienu bi na yahwɛ when ena sa new increment a yɛhwɛ animu no ebetumi ahyɛ ase nti yɛhwɛ na yasan de na baba kana fe yatoa yɛnkɔmɔtwetwe no ɛso ɛwɔ ha yɛwura na san ba biem owura Samson Asaki Awingobet wote yɛnkan FM so nie yama wakyɛn umpomɔkɔ muhoye mo pai bon tim muhoye mo tusu mo ho tsen nyame adom yɛn so yɛ ho yɛ papa na members no so ɔmo umpomɔkɔ de obi ahoye yɛde radio ase nti yɛne na mu ne yɛhu sɛ mo kyerɛ sɛ prices of commodities any goods ne nneɛma ahodoɔ akaka ho no ne bo be soro by 12%. Yɛte yɛ na wɔse yɛba mo hɔ ɛdeɛ bɛnti na ma project saa figure no it's here for you. The tenor say I think 2022 budget no a buy no also before 2022 budget no na ukoto ne mafiri amaneba Ghana obayi ne na water ma porter and atakwara na exporter. It's your duty. Maybe name on the duty 5% and I 10% and 20 or 35%, which you know say Ghana duty rate no and one is up to the 35%. Depending on never buy now the back. Now at the time no you are 70.5%. Like in 2017, I buy on the first budget now, the mid-year budget review. Now you're the funny I can say more for civil top sellers and a container for. They can't afford to have a qualified accountant over input out. So because of that one, Abano employ certified accountant with my mom. And what standard tax? Abano say kind company. Yeah, I say or 3%. Now 3% no. Would you name first no? Not before 3%. Would you name free amount on the bar? Chair this year. So I 17.5% now chair will have on. Because of who incur transportation cost, labor cost, and then own margin. We invoice it as sales now. 17.5% output tax. Very huge. So you have to take off straight away. What you want to take off input tax no. And now you can let it be with a buying books so that accrue the bria. What you will never buy. Can I say me claiming away by me claiming me due to me for me scanner war no fa square mame so beyond you bianca
But in 2017 media budget review, Abana reversed 17.5% no. Back to 3% flour rate. Then at that 3% flour rate, Abana say whether we are importer, we are wholesale, we are retail, we are bojo for you, or say we are 3%. Now, near this Abana say now. Omo import na ya omo claim almost 17.5% our input tax na. I say that utua sa upfront tax maji. Ukoton so ya 3% per brame. Nti ye wa na so me say 2022 budget no. Ene omo ko amene sa flat tax no. I say okay. Yeah you so annually the whole year 12 months so stick no eyo what this kata we adwuma. Now, turn over now, I had 2 billion and up to 5 billion now. That's 200,000 to 500,000 now. Over 3%. Plus 2.5% jet fund and 2.5% health insurance and 1%. That's how we see no. I broke 500,000 equal and you do call standard tax. Now, Ukaipa, that was what we were saying initially. Say that 3% flourish was only for Omo for no. Honorable Barry remain kindness for you because we say go for free eastern region they do you are covering more than eastern region. Honorable Barry do another past 3% the buyer. Episode honorable set time. Now our movies are bojo for say 17.5, 17.5. I say no that reverse or move back to 3% and allow those who can do input and output to be at the standard tax. I buy with van to the almost dabi yeah yet go be at 3%. Because no money so person almost because nipa no input tax something for I so claim we see that magic who ton yes 3% magic that's what I say 2022 tax I manage that flat rate no now yeah separate to say wow ska free 200,000 to 500,000 for 3% wow ska free 500,000 and above no yeah do we call standard tax now this is how it's going to be done. Importer be our family firm on the back of my ports. Or in Nemana or Chia say, oh, Nemano, the duty rate no say, be 20%. Assume say a mono the back. Now, a mono, assume say a mono, no boy, 100,000 of toy, the premium by Ghana. You calculate 20%, and person for offer calculator, no, your calculation, we know 240. You get 20% input tax, duty rate now. We are added back to 100,000, so it becomes 120,000 perhaps, assuming it's 20%. What they are saying. Then you will take what do you call it? 2.5%. Added back. That's 2.5% no. You see, first before 2% no the buy no. Yeah, you know 17.5% straight away account get finance on that account that 17.5% straight. Excuse me. Kafra. One of the budget here, no. Abana say my yes lower to 17.5% VAT our which include health insurance and what our part was here no. That be maybe the couple health insurance to stand on its own. Maybe the couple get funds to stand on its own. Now you see how company about it's here 20% import duty. They added on. May I see get fund at 2.5. May I Timmy. They then add on. May I Timmy health insurance 2.5. Then they'll add it on. May I Timmy COVID-19 levy 1% only. Then they'll add it back and sorry, Timmy 12.5. Now, what about market the baton? As I can name of report baton market Juma Batoma wa. Aban says because of me capital is exceeded me annual turnover now is more than 500,000 above me. Means semi batoma mean charge you semi name no every 100 cities and I bear 1,000. That 1,000 excluded VAT. Now mean see 2.5% from the 1,000, maybe a 10 cities or whatever. And I'll put it back to now because 110 cities, maybe 1,010 cities. Mean 2.5% on get fund. What back where health insurance back where get fund? So you're 2.5. Me see health insurance first. Me add on. Then I calculate get fund on the 1,010 cities. No, 2.5. I'll add it on. Mean see COVID-19 live 1%. Then I'll add it on. Answer my 12.5%.
Masa. Never know about do so. Because they never question. Now, Aban is saying, say, after I've done all those things, me claim, only, your friend is saying, 4.5. The two 1%, 2.5, 2.5, 12.5. Any input tax that you put on will have on. So claim all this one. There's a difference cap. So difference is between 8 to 12%. That is what we are saying. Say, if the Albania succeeded implementing this private new amendment act now, and the never will cost by 8 to 12%. That is another. I see. We are speaking about say Albania. Giano. But Obinso had the suggestion. The Abba say yes, fine. Albania so share kwan obefa so importers and exporters most kumu be haramo kakra. But no shouldn't be at the detriment of revenue. I was say our crew edema or minor. I don't see even me pacha me ba no see. Can't say Albania introduce COVID-19 our habo. Abaransan or Sapaba market. Yes, inti ga mama anu si ya nanka wahu ba bi anka me de ko nanka wa yi anu mama me. Okay. Me da si bebre. Thank you. Inti anu nti na aban no creature so okay. Said be ya ma adwuma na mo ye ne den no. As we speak, benchmark value discount is on suspension. Inti no oka say fine. Me ma mukomo adwomo, but me mukomo adwomo no wo se me nso me nya sika kakra. Inti me diwe no ma twe na sensen. I mean, you can it's not a laudable idea. I catch a difference. So I been my value no. It is suspended in the die. I catch a difference. The catch is in the die. Say in the die crampoa. Yet COVID-19 would be back habo. About the market. Point no near be say. Get pan. Our habo. About the market. No. It could be possibly alternative to a benchmark value suspension. No. Me information more than you. You can only remember your complicator. You and brief papa or your root start complicator. I see. Just last Friday, I buy a prayer to Yambrabe, benchmark value smith. I buy a prayer. You could do on a night. Finance minister say, on your immediate, you know, parliament to defense are illegal 1.5% now. So what the government. This year, I see almost a reduction from 1.7 1.5. I know why young can was that you live here, for young can one. Because a more electronic transaction for bar agent. I get the foreign transfer, comma, LC, giving there, your TGT with your crowd, young player non to start from the crowd. Because of the politicians in Katamuji, I don't know. Yeah, but me, one more TGT bar, you see. Yeah, transfers by J4 no. Okay, not to digress, no me pacha wo. Not to digress, no me pacha wo. Importers and exporters. Dear Ben Pani mu demand a mo press home. Oh, yeah, Bomo say abano fam here. Abano sana ko amene sa 2022 budget no. Clarity no. Separating some people to be on the 3% and moving some people to go on the standardized, introduce COVID-19 levy at our port. Already the importers are paying there. Also, I divide you say you better in them, young 1% more of you. Get funds here, 2.5 our harbor. Also, the bar market. That insurance 2.5 our harbor. Also, the bar market. I buy no on board. I buy about Ghana for a money. What to say? Yeah, illegal time. What to say? I buy a even. Florida so say we reintroduce get part and health insurance and COVID-19 grow our markets as well. Say we got domestic consumption, you can't domestic obi a o nanti po makwala tenisi show me so any of the shop mo koto nema sa tax we sa tua abai oka abai Ghana for we say prepare to pay there will be another increment of prices abai come clear to say yes we are trying to make us to for paying some people on the back as a maximum. I know at the local market, I maybe a local market. I still know local that you implemented in a difference and never price. Don't know to with it. At the local, I say 12 star. Would you agree without any education, without any information? That's why we are pushing at Abano. What is he hiding? On PM Brabaka say,
with this one, Ghana force prepare to pay more. I get you. I get you. Other people are calling me, so I can't. Mate, yada si bebre ya cry there. See yada se wo bre no ada je wanyama. Okay, nti yene executive secretary dema Importers and Exporters Association of Ghana. And a question komo Ura Samson Asaki Awingobet. Some 49 minutes after 8, live on AHENKAN933.3 FM. Jumedia Wusu Utieno Ede Maakye Ofremi Obuoba Ofori Amanfo. Mpacho wa dwinche no betimi dia ba 0594 841 044 0594 841 044. ODI Electronics. What's been control say a bra ye woman and ye bra ye could be them a cohit TV. Only Mr. see a AFCON ye na a AFCON 2021 ye now think I won last year, but because of the way are now COVID no ravage the whole wide world no now I was say a suspended and nobody bad this year. Ya boy Nyankopon ya adom the next one next year. Eno no Cote d'Ivoire 2023. And this year no ankasa no yesan World Cup ewum. Eno nti se uni TV a waso be hye pa. ODI